Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Nsemmilkom, il-programm tal-lum se jkun programm speċjali għal festi sbieħ tal-Miliet. U ma nixxi ngħidu fil-programm tas-sensiela tagħna daj se jkun programm marbut għal kollox mat-tema mhux biss tal-Miliet imma wkoll mal-għana. M'hemmx għalfejn ngħidu matul iż-żminijiet ftit kienu n-nies li kienu jinteressaw ruhom li jagħtu każ jiżviluppaw jew inkella jgħidulna x'għanijiet mis-sirrijietna kienu jgħannu, żgur li kienu jgħannu, biss għandna l-prova ċara ta' nena tibkiex iżjed li naħseb li smajtu dika ikomponija Indrix Kembri, pero minħalluqa, ġiżwita li kien jgħix barra minn Malta, imma żgur li dan kien influenzat ħafna mill-għanijiet popolari li kien jisma'. Jista' jkun ħalluqa, jista' jkun fost il-Maltin li kien jagħmilha magħhom, ma nafux. Imma żgur li elementi ta' influenza minn versi Maltin tradizzjonali hemm u ħataraw illum stess. Għaliex illum se nagħmlu badna ftit versi li missirijietna kienu jħobbu jitolbu il-Bambin u l-Madonna l-Miliet u dawn sibna iż-żewġ għannejja il-Franz Mifsud ta' Zarenta Vestru miż-Żejtun il-Kamnu da Bono minn Bigirkara jew il-Mosta u dawna se jgħannuhom għandna tliet sbieħ ħafna u se jkumpanjawhom Roni Kalleja tal-Mosta, Franz Asa ta' Saqajn u Salvotanti il-Kanadiż. Nittama li għal-kem forsi ħassibu xi kelma li mulaw li tkun daqsxejn tqila, ma ġara xejn dikom ma tinfissruha, imma l-importanti tisimgħu il-ġmiel ta' versi sempliċi u fl-istess marbutin ma' sempliċità tal-Miliet. L-ewwel għanja li ħnisimgħu jisimha l-għanja tar-rajja. U sewwa sew ħatkun marbuta mar-rajja li jaraw il-Bambin u l-Madonna fil-ar. Farra c'è l'amore, oh per clem da
Cabra Michelangelo Caperier. كسرت قلبك وماريا لا تراي لابنك بالباب اشتقت تروح وانقطع يموت السلطان تصير وصلوا بفويان من علي سلطان مليونيان وصبوح لدينك عيان ظلت الكوكب الجديدة طاعت الدول وطاعت الدنيا جوي لانجلك انت السما عشت sabiħa l-anja tar-rajja. Issa interessanti wkoll l-anja li jmissna. Qabel xejn idu ngħidu li dawn l-anjiet nafu li huma magħmulin mill-versi. U waħda mill-kelmiet popolari ħafna fit-talb tal-antik u anke fl-għana hija l-kelma vrajs. U dan huwa marbut dan il-kliem ma l-idea ta' talba qaddisa, rispettuża, ta' qima bil xi ħadd, jew l-Alla, jew il-Kristu, jew l-Qaddisin, u fil-kastana marbuta mal-bambin. Issa f'din l-anja, u anke f'taqabel, pereżempju f'taqabel smajtu l-kelma miżbieħa. Miżbieħa tfisser m'hemmx isbaħ minnha. Pereżempju smajtu miżbieħa fil-purità. Mal-Madonna m'hemmx isbaħ fil-purità. Smajtu l-kelma għawajjar. Għawajjar tfisser għar żgħir. U allura l-għar żgħir tal-Madonna. U hawnhekk ukoll f'din l-anja nisimgħu waħda mill-isbaħ li għandna, il-vrajs tal-miliet, ħajkonna d-darba mhux biss is-sem taż-żewġ ħannejja, imma nisimgħu wkoll ir-ritornell. Din hija idea li fil-modi jista' jkun li qed jeżisti u aħna f'din l-anja ħanamluha. Mela il-vrajs tal-miliet se jerġgħu jgħannu l-istess żewġ ħannejja Franz Messut ta' Vestru u Kamlu de Bono u ħajdoqlukom ukoll minn ġdid il-prim kitarista Roni Kalleja tal-Mosta u tnejn ħajkompanjaw huma Franz Azza ta' Saqajn u Salfu Tanti il-Kanadiż. Nisimgħuhom. Dakinhar kienet Vittoria, l-anġli kollha jkantaw Gloria, Gloria lilek Senjur Alla,
لتولد جوال استلا ويلي لك سنيور الله لتولد جوال استلا قلبي لها قلبي البار إن سنيور سمولا أشبرك لك أنت الليل الشمس طالت في نفس الليل جو صلاتك بالأورينتي باش يسرحوا القلوب والمنتي شفرات جابوا مقام من ليلة بالليل هم الدياب للجاز والملام المطاف مضباطي قال يا ليلة سنيور الله اتولد جوال استلا قلبي لها قلبي البار السنيور سمولا جسوق الفضلين لا تخبش ندعم للدنيا عاشمون ويسير الويران يا ليلك سنيور الله اتولد جوال استلا قلبي ليران قلبي البرد السنيور سمولا افرحي انت يا فنيدم افرح علش انتي كنت الخيار اللي جيها جسو المسيار عليك توالد وليار يا ليلك سنيور الله اتولد جوال استلا قلبي ليران قلبي البر السنيور سمولا خال وعمريان انت ولدتي طلعسيو سابش كل عروسة بيو وتخصي وعاوديو يا ليلك سنيور الله اتولد جوال
Khan Alban Saus Liamot Fanfit Rogustus Kaikearofi Ronyali Lek Senor Allah Ifrik Jawalis Allah Al-Bilera Al-Bilbar El-Senor Nasemawalan Al-Bilbar, el-Senyor Nasemawalan Mela, dika kienet l-għanja sabiħa il-vrajs tal-miliet. Dawna, naġantenni, huma versi popolari Maltin, ħafna minnhom marbutin mat-taqbil popolari tal-reliġjuż, wieħed jista' jgħidhom waħdu għal rasu jew tfal jew inkella mar-raġel mal-mara, imma hawnhekk qed ikunu il-ħin kollu interpretati bl-għana tagħna. Hawn ukoll insibu mhux biss ambjent marbut mal-lejl tal-miliet, imma l-idea marbuta wkoll mar-rajja mal-pasturi. Għalhekk bdejna din l-għanja Duwi Pastorelli u Pastorelli Serafini, fis-sens li għandna l-idea tal-bambin imdawwar mill-anġli. L-ambjent huwa kollu kemm hu marbut mal-ħajja tal-bdiewa, l-istess mal-idea ta' Kristu mwiet fil-istalla, u allura l-idea li l-influenza qawwija mill-Vanġelu, l-interpretazzjoni speċjalment tal-Evanġelisti tkompli dejjem għaddejja il-ħin kollu. Imbagħad rigward ir-ritornell l-idea kollha kemmi ispirata mit-tagħlim tal-Vanġelu. Issa baqgħanna l-aħħar waħda, u l-aħħar waħda jisimha it-twelid ta' Ġesu Bambin, u fiha ħanaraw kemm hemm elementi l-istess sew f'din l-għanja u kif ukoll dik li kiteb Indri Xkembri, Ninju tal-Miliet, li mbagħad matul il-proċessjoni li ssir minn tal-mużew kien Dun George Preka li ta' l-importanza tagħha biex titanna din il-proċessjoni. Ħalli nerġgħu nisimgħu din id-darba iż-żewġ għannejja u kitaristi li ħanisimgħu dilanja it-twelid ta' Ġesu Bambin.
bart كل خط كان مجبوع وجدارو دول bart بين يستابورتي Giuseppe che morte الإله مع ماريا المعرضية صاب شمس مو خلي قطع المارا لخاميو Eioisa malkirsa, min presenti vil grotti, regia basal min halakon, anche noi Zeus tirni. Simon Bella يوم كيلو مرة الخط البيب كلها ما لقاطهم للضطار لك جزيات من أسمك قلبه لما خير مريم شاب فصل البلاد من كلها باسم العدام اسلام بكيام Eioisa malkirsa, min presenti vil grotti, regia basal min halakon, anche noi Zeus tirni. Presenti vil grotti, regia basal min halakon, anche noi Zeus tirni. سما ميا ميا خاطر أول من خلقكم ولد كي دار بيا Eioisa malkirsa, min presenti vil grotti, regia basal min halakon, anche noi Zeus tirni.
Angela Stawet Ayyawisa maltinissa Bil-presepi u il-grotti Reġa wasal min ħalakom Għal-ketnu jizewx tibni ليت الحب بالرجال فرحانين بتراو يا فرحة للمرية يا ضراو جسد عمين مستجبين الراية بقاو بتعلم خداك الفقر لو الست الدنيا كلها هولت في صلبة البقر Ayyawisa maltinissa Bil-presepi u il-grotti Reġa wasal min ħalakom Għal-ketnu jizewx tibni نستاج ببقى والريان أركض يوم يا يوم أركوريا خطر عودك لي خلقكم للبمبيش كي كان تربيا Ayyawisa maltinissa Bil-presepi u il-grotti Reġa wasal min ħalakom Għal-ketnu jizewx tibni وجنب السماء من السماء خل طراو للبال خلقهم بطلانش كي كان تربية Ayyawisa maltinissa Bil-presepi u il-grotti Reġa wasal min ħalakom Għal-ketnu jizewx tibni
Mela, emmek smajtu din l-anja sabiħa ħafna marbuta ma' twelid tal-bambin u żgur li fimtu x'rid ngħid fil-bidu meta għandna ħafna versi komuni, idejat komuni bejn din l-anja magħmul minn versi antika ħafna miġbura anke f'bosta postijiet Malta u Għawdex u l-anja li kiteb Indix Kembri minn Ħalluqa u l-lum saret popolari ħafna ninna tibki xiżjed. Imma għaliex noqogħdu biss marbutin ma' din l-anja. Ħalli fil-minuti li baqa nisimgħu fil-kommenti żgħar fuq drawwiet oħra tal-miliet għax huwa żmienu bħalissa. Qabel xejn rridu niftakru smajna il-ħin kollu għaddejja kelma grotta u preżepju. X'differenza hemm bejniethom? Għax grotta tkun żgħira toqgħod fit waħda kważi. Ikollha biss l-iktar pasturi elementari li normalment insibu f'din il-ġrajja. Allura għandek il-Madonna, San Giuseppe, il-Bambin, il-Baqra u l-Ħmara u nieqfu sem. Imma l-presepju ikun iktar komplikat. U fis-snin li għaddew speċjalment, mhux biss ikun magħmul materjal differenti minn jagħmlu tal-ġablu, għaw minn għamlu tal-ħobs, għaw minn għamlu bil-blat u varjetà, imma wkoll presepju jkun fih ħafna karattri ġo fih, ispirati ħafna mill-Bibja, mill-Vanġelu. Normalment insibu mhux biss il-bijis u kostu marbut mal-presepju, mal-vanti nofsani, imma wkoll bħal-pajjiżi kollha kważi tad-dinja u ħin qogħdu fuq ta' Mediterran, insibu wkoll pasturi bil-bies Malti, karattri Maltin. U l-pasturi bħal-laġib tal-presepju, ix-xabbatur ħin kollu ix-xabbat ħajax qed jiġri. U ix-xrik ngħidu dawk it-tnejn dejjem bisħab xulxin biex jaraw se qed jiġri. Isla temmaġi li dawna qatt ma jidru fil-presepju qabel ma jiġi it-tere l-Epifanija, dawn huma tipiċi ħafna. Mbagħad insibu dawk il-karattri marbutin mal-ħajja Maltija bħal wieħed kaċċatur, l-ieħor qiegħed isajjar, l-oħra qed bih il-ħut u nistgħu nibqgħu sejrin sensiela bħal din. Dak huwa l-presepju Malti u jalla inkomplu nożżuh kif qegħdin nagħmlu. U nkomplu wkoll niżviluppaw il-mod kif huwa mibni. Hemm imbagħad id-drawwa l-oħra li iktar ma żviluppajna għal dak li huwa tisir u kollox iktar komplet tinfirxu tikber qed ngħid għal tal-qastanija. U dawn ukoll m'hemmx fejn ngħidu marbutin mhux biss mal-ikel mal-qastanija ma' kollox ma' marbutin ukoll mal-idea tal-kontinwità għalhekk tondi. U mbagħad ukoll għandna l-idea tal-priedka. Il-priedka tal-bambin ma nafux eżatt sew kif bdiet hawn Malta imma għandna provi li s-seklu l-ieħor kienet ukoll teżisti. Interessanti l-iżviluppi kbar li saru matul is-snin. Don George Pregan ġew nsemmuh nistgħu ngħidu għandu mertu kbir fil-qawmin tipiku x'aktarx il-proċessjoni semmina l-ewwel, x'aktarx li hawn Malta nibteddina ma nafux eżatt x'kien jisir qabel, imma żgur li Don George bil-mod kif bnija, żgur li ju bdija ftit ta' snin wara li waqqaf is-soċjetà tiegħu tal-mużew. U l-priedka però komplit tkun ħaġa waħda minnha. Però esperiment interessanti li rnexxa forsi f'daw is-snin l-10 snin li għaddew kien li mhux biss is-subien imma il-bniet ukoll jagħmlu priedka tal-miliet u insibu f'xi żewġ pagoċċi u tlieta mifruxin f'Malta. Kollox ma kollox hawnhekk niltaqgħu allura ma' ċiklu sħiħ ta' drawwiet u ritwali mhux biss f'pajjiżna imma ukoll f'Għawdex. Għawdex ukoll għandhom xi ftit ta' differenzi imma żgur marbutin dejjem mal-ħajja tal-presepju u minħabba l-influenza qawwija tal-Ingliżi daħlet imbagħad is-siġra tal-miliet m'hemm xejn ħażin għax id-drawwiet hekk jimbtu jiżviluppaw u fuq kollox imbagħad il-Kartolini. Ħaġa sabiħa li f'festin li għaddew ukoll beda jidħol il-Malti bħala lingwa fil-Kartolini u jalla nibqgħu sejrin biha. Jiena nittama li ħadtu gost ħafna b'dan il-programm li poġġikom ukoll fl-ambjent Malti tal-miliet Malti u ftit li nbaqgħna nkomplu nisimgħu ftit prejjem marbutin ma' dan l-istaġun tal-miliet. Jiena ningrazzjakom, ningrazzjaw wkoll l-għannejja tagħna, ningrazzjaw wkoll il-kitarristi tagħna li kienu l-għannejja kienu Debon il-Pikipak, kienna il-Franz Mifsutta Zaren ta' Vestru u id-daqqa kienu Roni Kallejja tal-Mosta, Franz Asa ta' Saqajn u Salvutanti il-Kanadis. Ningrazzjakom.
Smajtu Tisqifa għall-Lana Tagħna, intervisti mal-Annejja u d-Daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.